سه سال سر شهید بونا هر دو شهیدین پشمرگین روش شیرزاد محمد معصوم و احمد بوزان قچو در باسمون که هر دو پکروانان گیان خواه ده شر دجیر خسنا داعش تروریست ده لشر رزگار کرنا شنگاله و براوانیات بر ملت و خاکا کردستان پیروز ده کر قربانی وکا ایروج سالا 2015 شرکی دجوار لسنگر و برین شر لحریما کردستان رود ده و دنگ چکو توپان یه هری بلند بو دقاتی ده جگدار رخصنا داعش تروریست تندترین رخصنا تروریست لجهان ده دو چرخا 21 ده دریا سینور هفبش به عراق را هجمارک خاینان یسر کرده و افسرین ارتشا عراقی و بریکفتنین ده سلات دارین حکومت ایرانی و دوین وان لدوری در باسی هن نافچو دورین کردستانی بون ده ناوان ده شنگال حول خودان دا کو هریما کردستان داگیر بکن لی بقهرمانی و لهنگی و قربانین پیشمرگه بشداریا لشکرین روش پیلان و خونین دجمنان بن اخبون بسروکاتیا سروک دیروکی کردستانی سروک مسعود بارزانی و ویانا پرورین کردستانی داعش تروریست شکست و جاردی خاکا کردستانی جقریج و هوان پاک بو پیشمرگه یکم سروک مسعود بارزانی نامه رزگار کرنه جشنگالی راگهاند داستانه که مزن هاتا تومار کرن سر دست وان قهرمانا و اصلیر الشنگار مزگینیا رزگار کرنا شنگار گل کردستان رادگینم پیروز بیت افسر کفنل گل کردستان و خانواده شهیدت قهرمان دوی روژه ده لهنگین پشمرگه روژ قهرمانیه که دیروکی کم نمونه دبرای شرده پیشکش کرن به تایبت لشنگاله کو شرکی قرص دو هر دو محورن گنده گولات یه لمل شنگاله و محور شندوخه لدورا قادسیه رودابو لگوری افسرکی لشکر روژ یه بشدار دوی شریده روژا دهم ها 11 لشکر روژ پیش کتبون بری خدا بونا شنگاله روژا 11 مه پیشمرگد آمده باشی دبون روژا 12 مه شر دست پیکر بو پشتی شر و پفچونکه دجوار لشکرین روژ داعش شکاندن و زیانکه مزن بجان و علاوین لشکری گهاندن اوان و ری ندان که داعش خاکا کردستان داگیر بکن لی پیشمرگه بخوین خواه کردستان خلات کرد و دو پاکروان پیشکش کرن او جی شهید شیرزاد محمد معصوم جوان باجار قامشلو احمد بوزان قچو جوان باجار عموده یه روژاوه کردستانی بون پشتی شهید بونا وان هر دو پاکروانان جن خوشخانه دهو گره هاتن و گوستن تاکو روژا 14 مه به مراسیمک فرمی و بجداریا هجمارک برفره جسر کردین انجمنان اجتماعیه کردی لسوریه و آلیگرین وان و هند پیشمرگیان جهوالین وان و دوست و حوالان دریا درگه سه مالکاوه با آلین کردستانی جنازت وان لهنگان در باسی روژاوای کردستانی به بالکفتا سیامین سالا شهید بونا احمد بوزان قچو باوی شهید احمد بحثا روژا شهید بونا کوری خواه یه مزنو پیوندیا داوی پیرد که و پشتی 3 سالان ببیرا خوتی نو دبیجه شهادت پیروزه و قالن دولتا کردی بگمان دی شهادت به و تاکو کردستان نبا دولت دی کاروان پاکروانان بردوان به احمد لمال اجازه بو بری اجازه 5 روژا علم جیر هاد گو حرکا شنگالی دست پیکریه گوش دیا خوره گوچه محاضر بکزی هرم نازم ندیایی منشتقلی مجیر نگوت یا تلمالی اجازهی نه اجازهی مجنگو چه خور کر از رو نشتیبوم عادتا از درد کتم پیر حیا بردوی داری سبحان الله دوی رو جیده از رو نشتیبوم وی دستی خواه اشارت کر سلاف کر گو بابا نحوجی ترابه بخاطریته رابو چو دوازه هیویده تقريبا ساعات يك ونيف علم جمار هاد احمد شهيد كد طبعا الشهادات تشتكي بيروزه شهادات حمكس نكاري بستينه بدس حمكس هناكفه ام اسرين باعتبار كريمي مزمبو بشتي سيكا خذيه ودابو ما علم جمار هاد احمد شهيد كتيه وام افتخاري بفي شهادتا ويتكن وام دبيجن ولات قلني ولاتا قامت بولات دولتك السربخة دفيت الشهيد عدينا جبر دولتك دي دنياي دي بي شهيد وبي كار وبي تعب وبي كاد فكه نبوي دولت اروها نقيب خبات سليمان آمد کو یکجی افسرین لشکر روژه دبیجه کو شهید احمد به حس کرنا خوش هوالین خورا و حس کرنا هوالین ویجیره دهات ناس کرن پروری پیشمرگتی بو بشانازی و زیرک بون کاری خواه درفین لشکر روژ داد کر و هر دمد آمده باشی ده بو
بەریاکو پرۆسەیە شنگالێ دەست پێ بکە شەهید ئەحمەد بمۆلەتەکە فەرمی لە ماڵ بوو لێژبەرک و بهیست دێ پرۆسەیە شنگالێ دەست پێ بکە بەریا مۆلەتاوی بداوی وەرە vegeriya nav refên pêşmerga û tevrî hevalên xwe bû tevî ku navê wî di navê pêşmergeyên beşdar de nebû lê şehîd Ehmed daxwaza beşdariyê di proseyê de kir û daxwaza wî hat erê kirin. Şehîd Ehmed xwest got navîna daxilî nava pêşbergo ew li malê bû navîn nava kesê got şer de hazir bin lê dîv daxwaziya wî û hişkirina hevalî got ware amade bibe Şehîd Ehmed bûyê jiyana xwe xwest got nava de hazir bibe. Li mantıqa Golatê li Milê Şingalê Şehîd Ehmed li wir şerekî gelekî qurs derket û rola xwe em karin bêjin wekî ji me re hate gotin roleke gelekî jêhatî bû ji ber ku Şehîd Ehmed nav hevalê xwe de naskirî bû hezkirina xwe ji pêşmergatiyê re hezkirina xwe ji hevalê xwe re dema saet sê wa dera xebera şehîdbûnayî gihişt me û li gundê Golatê şehîd ketiye. دخواست انو تحمی شرا ده حاضر ببین یعنی یکی رحی خو بکه قربانی و آمده به هر کاری را و قربانا خودم دماهیک روزا 12 11 2015 خبره اغرناوینا جوی جیان گشتم Roja şemiyê çardehê meha yazdihan 2015 bi beşdariyeke berfereh welatiyên bajarê Qamişli û Amûdê amadekariyên xwe kirin da ku pêşwaziya cenazetên herdû şehîdên leşkerê roj Şêrzad Mihemed Masûm Ehmed Bozan Qiço bikin li filkeya pêkerê Qamişlo tev gihiştin hev wêneyên herdû pekrawanan alayên Kurdistanê hildana jor sloganên bijî şehîd bijî Kurdistan asîmanên bajarê Evînê hejandin. Di heman rojê de rêveberiya pêdê daxuyaniyek belav kir têde kombûna xelkê qedexe kir bi hinceta ku karê esayîşa wê asteng dike û got ku ew ê berpirsên di ber komkirina xelkê de siza bike da ku miletê Kurd ji merasîma awxirkirina herdû pekrawanan dûr bixe lê miletê Kurd papendî biryara pêdê nebû û li herdû şehîdên xwe bonxwedî û bişanazî û kurdperwerî zarokên xwe bi serbilindayî awxir kirin. Piştî wê çekdarên pêdê astengî ji karwanê herdû şehîdên pêşmerge re durust kirin û rê li ber derbasbûna cenazeya herdû pekrawanan li ser dûrê bendên xwe kirin û çek bi ser xelkê de teqandin da ku bitirsin û beşdariyê nekin û gotinên dûrî rewiştê gotin lê her dûrê bendên tirbespiyê û nemetiyê yên nêzîkî Qamişlo û demeke dirêj hiştin ta ku rê vekirin ji karwanê merasîma cenazeya herdû pekrawanan re. Dê wê demê de emîdariya giştiya Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê daxuyaniyek belav kir ew kiryar bi tundî şermezar kir û daxwaz ji miletê Kurd kir ku li şehîdên xwe bibin xwedî û ragihand ku merasîmên xakspartina wan herdû şehîdan dê ji mizgefta Qasimo berev goristana Hilêliyê dest pê bike û piştre dê ew karwan berê xwe bida Amûdê da ku duwan pekrawanê pêşmerge şehîd Ehmed Bozan Qiço li zêdê xwe bi xakwere spartin. Çekdarên pêdê di merasîmên pêşwaziya herdû pekrawanan de li Qamişlo heşt welatî û ciwanên Kurd bi tometên bê serûber girtin û ji wan Mihemed Mejdel Şixmûs, Mihemed Hesen, Bêkes Hemîd, Musa Şerîf, Selam, Heysem Hisso, Batî İdrîs Oso, Maher Mihemed Erebo da piştî demekê ew serbest berdan.